Poštovani glumci, poštovani pozorišni radnici, poštovana publika. Kao jednom od najstarijih aktivnih glumaca amatera, koji je na daskama koje život znači već 50 godina, pripala mi je čast da stojim ovdje pred vama i kažem nekoliko reči koje će nas uvesti u nedelju dana pozorišne magije. 50 godina pozorišnog amaterizma je mnogo i za neku ustanovu, a pogotovo za mene kao pojedinca. Teško bi mi bilo da vam prenesem sve te godine iskustva za ovako kratko vreme, da vam opišem uživanja u vremenu provedenom na probama dok traje kreativni proces stvaranja predstave, da opišem strepnju koju glumci osjećaju kad izlaze pred vas, publiku, da prepričam divne utiske sa gostovanja, teškoće kad radite u hladnoj sali na -10, strah kad čekate da selektor pročita rezultate, lepotu upoznavanja novih ljudi sa kojima vas veže ista energija i entuzijazam. Jedina reč koja može da vam opiše sve to odjednom je ljubav. Ljubav koju sam dobio od porodice i koja mi je omogućila da 50 godina radim ono u čemu uživam. Ljubav koja je bila pokretač i nadjačala sva iskušenja. Ljubav prema pozorištu koju sam uspešno preneo na svoju porodicu. Ljubav koju smo moje kolege i ja nesebično delili međusobno i sa publikom. Ljubav prema kulturi. Citirat ću vam reči poznatog reditelja Gorana Markovića. Narod bez kulture zapravo nije narod. Ako ukinete kulturu, ukinuli ste i sam taj narod. Postaće neki divljaci koji su neartikulisani, koji ne znaju ko su i šta su. Ukinut ćete i tradiciju, prošlost, ukinut ćete i budućnost. Zato vas molim, u ime kulture i u ime ljubavi da sljedećih nedelju dana dobrovoljno budete deo ovoga našeg čarobnog pozorišnog sveta. Da ne štedite dlanove i podržite krhka glumačka bića i da primite od njih beskrajnu ljubav koju ću vam uputiti sa sebe. Proglašavam 42. Slavonsku svotu pozorišnih stvaralaštva potpuno.